Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay. Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Kari-karikan niyak. Ngam awam mo't tungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kunti din naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarin. Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kunti waya-wayam, Henry. Agsinatan. Iso mo ladi mamapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito'y dagus ko. Agawid kan, agsinatan. Saan Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsa kunti din naam, wano agsinatan. Sige. Nakasaganak anang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Wun. Mangal alaak lang amin iti timing. Hanggang dahito siguron ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kaya manapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. Iso atong palag amin na pagayatam. Apay dagita akaw, Henry. Sa dino ti papanang. Adda seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar ha. Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaammo karag iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita. Ay, pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amakidinis ko tirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Tinaamon ti babae man niya. Makaammo ka no niya ti panunutam. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pa ilaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ibatan anak na. Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutam? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay at trasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito isilet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipngat dito isalas. Ti silaw. Awan tao dito isalas. Henry! Sa tino tayan mo. Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat. Nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yung tada na patid apapanak. Itaka din anak ko. Nanang, orayan kayo. Bye. Bye anak ko. Sige, tagrubwat akon. Ada ako nanak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiawanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod nga'y, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanya. Kadwa na ti babae na itaka nito. No kasta, pudno nga da kabit di asawam anak ko. Nabayagan nanang. Ikakla iti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang.
ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakan. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagserbiyan ka. Ilutuan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo adi kanto panawan Apolos. Anya ti kayat asawon da ito'y Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagus mao. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo ti lalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagus mao. At dapay dagitay imuna iday. Agtal na kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Ada asawa na. Ada duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko manubaro ti pakirelasyonam. Pilyem ko mamot ti pakirelasyonam Kita magtayawan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw kan ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mo. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturog dan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo, nanang. Pangliw-liwag ko lang ti parikot ko na ito eh. Gapoy ti pa ng lipot ti asawa kanya. Awa na mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanya. Nanang. Mala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at tikas tangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang da ito. Padasag ko malang lumakalipat saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey? Wan, honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Diyak kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ti asawam, Henry. Iso siyak nga rudlaeng ti pangtadami ti sweldom. Naawatam? Ha? Sige. Adto iti sweldok, Diana. Pare, talaga ka di adimon sublian ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti kuman anak mo at ti panunutem, pare. Babasit na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mo't pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Tanagdala anak mo ti gasta. Narigat pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak.
Naggapwam manan anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles para anya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isungag trabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumwar ka, honey. Maburing ak nga ron dito'y dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwaksay kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldokan ka, honey. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga rin ito'y ATM. Tamang irwar kanton iti kwarta. Ay, thank you, honey. Nagsimpot ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang. Wan anak ko. Ngam kaano nga iti bakasyon mo? Umadanin, nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyak mo Di mo lagim imbag day tanga uyakan. Wan nga ron. Diyak man na mo. Nagtumarak batan nga madalat tamat. Masikura anak paikit din ang makadangdang iti panaguyak mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamak namin. Gagangay lang ang uyak na ito. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala. Ay, nabara ka mga agpayso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan nakdayana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano ma-confine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manun nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata mountain tay pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko na yan Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kanser adagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asaan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si kasuan na yan Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayem ko. Adda ka no papanan may. Ay kat di kan mapan takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibredak ka no mapan agtor. Sayang ano jak mapan. Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya? Di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry.
Yala anak man iti danom Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbagak. Sakto matibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglabakan na ginaw. Madamdamag luto ak tumanan iti kanamon. Tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin. Basit la pa nagarosan. Unay mo't ti kastoy. Makabanog mo. Ano samta asawam, Diana? Di ka grunrunod. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito yung anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da kamat una yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakal da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan ang mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y ti agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingan nyo ti panagadalyo. Ag-eskwela kayo ang naimbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kabus ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya? Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidon ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. Apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya na kadag iti anak mo. Di na kumamat sinahan, Diana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon ng agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol ngar aramidok. Diana. Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rodon. Ala hangam ti salud-saud. Maawat pa nga ta ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta na ak ti panagbakasyon mo, Julie. Isublikon ti asawam kan ka, ta naka-ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, ta mapakawan mo mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngay nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimot, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kwa na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok ang nabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman ak nanang. Saan na bale? Saan mi abaybayan ni tatang? Asikasuan mi bayat ti kaadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino manan jay lalaking ensang putmaw, Diana? Kenobyok baro ni Fernan.
Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak ammo kan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manen iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadag iti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawa. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akang malik. Ala, agpaimbag ka. Tapno makadin nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliwdakan ka. Pat-pat ganda kalat nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpat gagdagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman ak, Julie. Nagtanok ka nga inak kan asawa. Agyamanak, Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Di may ikasar. Agyaman ak matata, kinayat nak Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put, Fernan. Nagkapwam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ni. Apay akasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan? Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Naitamot a landlady. Singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang diti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas to'y balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kasto'y laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di aday to'y abalay. Tababasit pa'y ladagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in ka nga rod alaanan ti belt bag ka, ta alam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot aya, amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon na tabakay, ta saan ta mo tabak nang? Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay, kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di Uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamakit di nga agnauden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta.
Jak medla kayat. Ta saan ta makagunay ang naimbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang taditaw. Pare Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapa paray. Nay, sa bali man talugan mon pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulod ka rin palayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man matilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panaga-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya. Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer. Tanda porsyentom no kwa. Ay, nada mabiro ka paray. Kumusta kayong dito, nanang, tatang? Mayat lata, anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawa mo ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na, nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito, itawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidakan groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayabanyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya kaon. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaad kayo itinapintas mo't basit apag naadan, Di na kami pakadanagan dito, anak kaw. Ayos kami laang iti inayaw dito. Naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang iji balay. Ta ijayan ti pagnaadanda ngam di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Uwan nga ta, ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Numabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na, Uwan nga rod, Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin nun apapeles ko, urayik la ti awag ti agency kanya. Ne, manang numaka-abroad ka la anak to Kaya't kumutag abroad. Di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabal lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Ala, sikat makamoro da. Basta agan anad ka akan hayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inot, anay patakder ko ti balay ko, pare.
Nabayag mo't Santo Nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jay anak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka iti anak may? Ta addan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadya. Isuro nakmamayot nga agahintay kasken ka paray. Iso nga rod ako na ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako da kanyak. Sige. Ta tumulong ak nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsintok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. No adam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No adam mo mabayar, ibagam kanyak kanya. Adam mo porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya mo, parirneng. Makiaahinti aklang, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam Erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari-patay, iti ayan tilako na house and lot. Mapan bikitain, kan picturean may. Tapno adamot may pakitak, kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pa'y laang tiaglakaw, tanay, bisi akpay. Ipamaysak man tiagbiro kiti bayar, barang bumaknangak may. Narigat samot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon, alaklaka dahito house and lot. Katdaktak kilmat ngam di imun akinita taparay. Bas-basit dahil dyan ngam nangingina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalaylayos? No kasta, malaylayos dahito abalay. Wan, ngam tagtagare. Di mo ibagbagay ti bayer amalaylayos na ito'y. Iso analaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaing mat ngamin dagiti bayer no kwa. Agda-magda ka nagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang na ito'y malaylayos gayam. Way, kas makita man, awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na ipatakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga ron Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbargin dan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat-gatang pare. Da ito'y lang ti pimaot na ipalpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos nito'y ti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan
Ang amnungay agdamag da ka lang iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamag da. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket, problema na mo't daytan Di napatag. Ada porsinto ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wen Roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamot ti planok manang. Pagururnungan. Wen nga Rod. Kurang pa iti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wen nga rod Karaman da nanang kentatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kentatang. Wen may mayat mo't laeng no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunin tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wen manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka anak ka. Nasaya at matlata atatang. Di kang pa'y makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kami kiniroda. Ay, katuan anak ka. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungami ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak ka. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga Rod, napipya siguro no jay kumpare yung, tasig sigurado. Tay kano nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na dila ko ti kumparay? Basta kitain nyo tay mayat atatang. Takababain mo't ijay gayom ko nga agpapabirok. Wait, sige, ta kasaritak to di kumparay kanak ka. Ay, sayang. Lalako mo tay may sa house and lot, pare. Aya, anyat na bating ay paray. Jay malaylayos, pare. Aya, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga ang malaylayos. ay sa bagay. Gayem mo't ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamot ngam amaw. Kan damat di abroad. Di namat makita no bilang laang. Wait. Isa di mo ibagbaga pare tapno makakwarta ta. Ay na, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiawag jay anak ka. Ibagak nga dapat may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayem ti anak ta. Ay nasaan ay, narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayem pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laeng ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay, kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw? Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat tiyag sapol ko naklangarudan. Naijaya, intila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Wen manang. Kat, imanugot. Wen manang. Iso kanun ti makaammo iti amin.
Sige nga Rod, basta bilinam nga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa dananang kantatang. Uwan nga Rod, imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Uwan manang, maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Uwan nga Rod, ay na, matungpalan tinabayagan nga inararapaap tamanang. Uwan ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kanong amin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lo tay. Apay masapula kita. Wana, ta binilin dakket nga rod tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga raw. Awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Taluda akaruba. Basta di mo ibagbaga, no makalako tayo baraw. Ay saan Kababain iti gayam ni ipag nilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kasi mait. Agsapol tayo langan iti sabalay. Anya? Kontrabida mait na dya manugang mau. Law-lawan kaun ang nangikuyog kan kuha na itayan tilako abalay. Imbaga nakit din kaninil da amalay layos na dya. Imbabawi da lakit nga roday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbisa makakwarta da tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng iti bukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamad paw-paw ita na nagitanak ta. Manuabulan ay. Adda siguro nang usaranda iti kwartada Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgud da. Paypay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na kita asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubwat ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunoak. Ay, sumangputan na kita anak ta. Alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya simardeng tayo dito. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ka. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan dita abalay. Akim balay dito ay. Balay ti gayim mi tatang. Alang araw talay, mariknak mo ten tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga rudan Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo ditoy. Oh, adto'y titulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat itiri daw. Day, apay ada kami ngay.
Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Balay mi nga, bagbagayo mag. Di kayo man mangrabak. Wen tatang, balayo kininanang daytoy. Katamtaman laang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang Nilda, nanang. Dahiti ti may sa arason no ape nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Yagpulos ni nama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti daytoy aparabor mo kada kami, Apo. Maala, lukatan yun tapno makita yu iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin ba kahit andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat ama katurog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at pa nagpuspuso na kita anak ta ba kahit nagsasaya at dang anak. Wan nga road. Ay, naimbaglakit din ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunada lagayam agayim da ti bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na, naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wan nga raw Naimaglakit din tanalaing jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wan iso nga agyaman ta ijay manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin baka. Nay, papanamasong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong day ta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo day ta dua asabong itiar ma'am. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak day ta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa ka banger, sublyak to ta. Tasarong karak mat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo day ta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman hak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano natin ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Oh, sige. Bayam, tainton maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matla namnamak. Aklo na nakadeng. Ay, narigat kagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makit-kita kajak magustuhan. Ha? Makit-kitam nga. Ti pa nagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay, di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak
Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ay, ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayak ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdag ita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong? Ikarigatak ay sa paraken ka. San abiglaan Anya, inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aisa, wano to'y arak. Arak? Wano ni Aisa? Ay. Nay, masawng. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aisa day tangararmam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aisa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan. Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanong arod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga adda na panak. Ala, sumra ka. Agyaman Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pa'y ladi talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan karne talutwa kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo, aklunag. Ngam saan mo siguro apan ang loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklun kanyak. Kan may sa agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasan ta pa ikat na amin na bisyok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka. Tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen no kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpaisaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa? Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan lak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam? No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga ron, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay,
Abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang. Nilerma. Lerma nga. Jetong itira. Ninanang mo. Di ka di sasawon ti kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Kawam mo. Nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin Tinapatag. Suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa. Nga ipasardeng na amin na bisyok. Oho. Nagrigat tigas jay. Naimbag nilerma Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga ron intid na manok ko. Day jay man impagod ko jay po unti arimando na lang. Ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan. Basta kinawatan kami. Mayat. No siyak. Mas kayat ko ni Aisa ngam day jay alerma. No da kayo Ngam siyak. Nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kina Aisa apakipot? Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun, anang. Lipatan yun day diyang Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa, insan masaw. Uwan insan, tapakipot mait. Imununan nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengam mateng. Ha? Katwara. Saan mo ta problema tayo takit, insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na, insan. Siguro, no armam na Aisa, aklon na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga mintisap-sapulan na itimay sa alalaki, gayt. Kaya't nga ta? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayang ti atensyon ko. Diskarte mo daydan insan. At nabisitam, ay sa anak kaw. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Dek, yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala dayja ang Masong. Kaya nay, andan nubya na. Naku na ngamin, anak kasagana nga agbalbaliw para kanyak. Ngumad namot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso aday pada na anabisyo, ti inarim na. Baybayamon da siya tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumad damot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang. Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong nilerma nanang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbaeng. Iso mo tinagdisnudo. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya? Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panaway nanang. Ay, nadali di kwarta pagkasarta ko, Mamasong. Anya? Apay lerma? Nadisgrasya. Naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta, Na- Iso di tapay lang makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga rod lerma. Sikat makam mo. Aywan, agdalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo ite? Iti palot mo lang, Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya! Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wun, at iti kwarta pagpustam, Ay, na. Das day ta? Ha? Ay, maado da ito yun, lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram kain ka.
Basta lalaingam, tapno manghabak ka. Wala ma. Ag triple na ito akwartan sumang petak. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ka. Wala na, tanapas nakmat nga agaram kanya. Aywan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na, Nana. Ay mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak, Nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag nanaed. Di ma nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, Nana. Ay, wen bising agbisbisyaw. Nukas na, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na, agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. Numangabak da ada kwartada. Ngam numaabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Siga nga, kumusta ti dandanin mga asawa? Naragsak mo ta, insan. Da kayo ay, apay di kayo pelag kasal. Saan mi na masango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Madumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan mi na. Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya? Kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro, insan. Da kami siguro timako na a perfect couple, insan. Lakay, umayda ka nugatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan. Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wala kay. Naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kanu ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw. Basta gatangan ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan dahil sa akin Edmond, kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da ataragan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da, nailako dan. Kita ron sapay magdagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Yan ya, hapay ngay. Kano agkaraabak damatun iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Anya? Iso na pimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang kat problema no anya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong.
Mind your own problem, itan. Naglulukon. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakong. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, si katigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Day talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwa tamad dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibyangam kadagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang putlerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo ka ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na natabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya? Ditakan! Nagloko ko na dyan, Lerma. Tilar aramidan na. Ang supli ka dito, oy! Karting aktirumar dito. Masapul ama itarayak day taabakay. Tilar aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam. Kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makam mo ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman, Masong. Tay di imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki matdagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak di awan makukwartamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal may sa. Awan mabalain. Nagdarasudusak idinanang. Kamali ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, ngagbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasaya at nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo ngagbalbaliw.